Faigo ali que man alu kuma vo ele tu meja. Ti você fechi ti de tu encha negi de fu fe fimu fu bakayali. Tudo sanga tu encha di udena asola uja wa peixe azo. Pe o shi wan tu sama dia do aso andes kama kaiwi fu taki son sani. Sani na igo anya konde. Ma mi se fia na usabi mo fa fu taigui o meke de mo fu taigui sade do aso and fu side meke ti de aso. Sawe do aso ti de. Bonjour, bonjour Alikiman. Ouetide we meki en grève na CCAS, guidé sa madia sabisa CCAS, na centre communal d'action sociale. Il y a des ye pipo timang sama di kwa inya konde dina annex dina iwoko, des ye pela de sama dina pechia. Ouetide vous savez we meki a grève ya, ben tout simplement du discuter des personnels di iwoko na CCAS ya, da de na pas de manière égale. Tawa kishimo ga moni motawan tawa kishimo ga prime motawan de na prendre en compte des anciennetés. Damien un bénéficiaire d'atide mikota qu'il faut nous défendre un petit peu mise vi meko défendre bika vous desama na yo koyamo da mise vi na kishinga dina yanga des partis nganga des partis coach de punga osusani da ne de mekiti den kota emploi dense. Matide ko daki itakuwa moni sanye te sai wan taigu na moni na pe ko daki fade dai fa moni sanye go sai pasanga moni san tutu fo mo fustan. We amoni sani dos inuwa wo komate wo ko ampeshi inogwe opo mante fuso mar yo gwe opo fu un bon sani fi feni wa moni fi moment libi. Donc en fait ta wan woko passa tinyali ta wan woko feifi ali ta wan woko tuyali ma normalement te woko de gi wan prime en a prime di de guiden en fait naigo nga ancienneté a naigo non plus nga diplôme voix sama c'est à la tête du client mais ça fa de ta kainin du Ki sama de wani. voilà des gisama de wani a prime. Oui normalement il faut miwo como langa moyo faut mi abi mi diplôme da mi prime mu bigi moyi ma na so passa na PG ane de me ki de sama de opoti de neti jo jadense da we wakti wan réaction fo a mère o sosani na aggrave na o feni ka ba PG. Okay, and we go mo fa we ali kimanga lo kuma fu to me ya ujang wata so that you na sai meke ti de ko tampu fu makaninga de sama ya so fu anya fetia. Bonjour, Mina Marianne. We APS yazo dimi kwa sola ya kotambaka. APS ya ye pimi fu. Wat betreft apisi fu anyanyang anga ye pifu asociale steun fu mun tampu am futu. APS ya ye pimi fu. Dus daarom ik tampu anga ding. Fu man solu taki. APS ya tapu. En taki de tan ye pi de ta sama. Mika fu sama di kwa sola ya so. Tede kong de na yabi next. Adres pisi. A nyanyam pisi na pesi aso eyepi isabi dus efa pesi atapu na fu sama o kisi problem na pisi de fu sama dus me wanya sande passa daarom ik ondersteunde. Então a kota ki no sai ta yu daki apesha ne yepi yu te di ko ta sola ne yepi yu ten ke no. A pesi a yepi mi fu. No no aso sai abi fu taigi asama di mu teke de fasa ya fu se kan ko mo fa we. We mi wan taki de aliki de sama ya aso isabi want asociale steun na konde ya a fu tumishi isabi if de patient ke ya so tapu da akabagyo anyanya pisi adres pisi aye pisi if futaki anga ifa imu waka fu se kaisani asande anaude You ala si fragni mi abigina taki ke fa utan po aso o mente wesh kita ki usa de na fetia baka. Oui, afeti na akaba. So melanga madame Amer no giwan réaction no réagir a grève via de on illimité. Like no no aso a piki jam piki amea mo piki una kota ki a gide sama mo monye fut ata sani we wakti. Oui, déjà faut guider ça ma momoni en fonction faut des yali langa dide woko nga en fonction faut des diplômes mais qui de nos gamonimo en fonction faut sama des lobby sama des mati ou faut des familles des sande a woko sani na igwa ba famille igwa ba il laisse digo ishiko digo omen heigo nga omen telanga idenya woko pe a defano. And we go do it and no no aso mi denki taki mi staki wa bi fu san fu taki sabe fu cha kwa fechete. Oui, au mais ça m'a bien fait ma ça me fait un ça tout mais par rapport na ayu dia CCAS et opo mieux que bénéficiaire be wanya kishi de lantidati
awansa ni guide sama je kon je soukwaye puis na pêcher en fait mbe wanya kishi de l'entité qui me qui de adapter mais qui de ajuster a you fa wo kopé en fonction fu de sama di de puis bika fu kanto jo popone sama na ikwaini da utapu ma u fuka fu akanto mo pone de me ko be guide l'entité me qui jo po c'est binyu fu haïti you godo di you bakadina bika en fait depuis que commentoire jusqu'au depuis qu'il faut commentoire jusqu'au à midi 45 da tedio po CCAS de ta po CCAS à midi 30 da de au po 14h da umaya mweta po bakado e wakti fo CCAS mo po de begi de l'antitaki mais ka CCAS opo en journée continue fo muta po da chata po bakana da de ta po bikano umaya etanga gu en fait nga transport fi mo fen taxi fo mo chaigwa ou soit yotende de picking yo obligé suku sa mafuluku de picking da ilontu da la de sotu sande we wani fu de kwa ou setu mais ki umaya takinga den bika abun fa de wo comment de près fu de wo comment ma de bashi je dois de canton anda de no sabi fa we vivre fa sa ni gogu fa situation e gogu da bi obuntu fu de be aluku wan sotu fashi fu de moment e adapter de horaire na de yufu bika tanga gu na wagi baishigi winsha baishigi te ki sefi no mando pete weta bakabini peshi aitanga fuko do CCAS da meki adapter yugu wanta sanimbe wanta kitu aba demain face CCAS en fait a difficulté tout du moins fille que bénéficiaire c'est que te débashi kengi mais ça fa de kala sanja ninjuka mafu samiye na turnover de takaya ningishi a turnover taki de bache kengi de bache kengi son bache konya unga de unaifu stand na ifu stau de na ifu stand wo commande na ali ki de wo commande we da sama fu de ali ki ou étranger donc de momo ali ki de wo commande fu de wo fu de bache fu stand ça ou we vivre au quotidien bikali bi etanga gu situation etanga gu so on a sabia sani fois social CFI da de wani ko imposer wed de na yali ki de wo commande wo ko na CCAS mais ki jali ki dengu ba bi kan na ude yepi na de mo ko sube fu mo fu sta situation ou situation da me ki jali ki dengu ba mais ki de na kengi de wed bi ka o CFI bu ya kan de kengi ba chwa wan exemple te de kengi bashi da la wete kengi da dossier temps avancé na ape e wakti fo bashi teki décision fo chawo ko pio biginda ibaka mode kengi bashi mo maya na ifu stansa i passe en fait da we begi de meki de stop fo kengi bashi kengi bashi and meki jali ki de wo comment da chube wani chakwa una ko da ki ai ni sawe tagi mi aso apeshe aso ayepi ala sama fu kanemi afustamo apesi aso yepi uma sama so wel manenge ade sama di na pampila ade sama di abi pampila ya bi carte d'identité of ya bi carte séjour apesi yepi ala sama ija ini wan social problem ko taki wat betref yepi na ina bien so boom apesi yepi adresse PCCFI ya so en fait de yepi changa changa wamba pada pesi te wan saka pampila anga adresse ya ina omang ma en fait asan de bem moment de possible wanta pesi ana walanti pesi isabi na préfecture sabi a pesi ya en fait de bem mang la ten tout aki de sama masaka adresse saka papier saka ka séjour anga pesi a adresse fa pesi ya so want also de sama be koya e fu de be adresse ja be ko suku adresse ya so dus daarom mam de mo khalak e Nati bien bon tout ta sanfu chagoite et mi na se fumi en fait we begitaki fu la mairie mais qui m'ont dit fu moi et puis on commence à donner pêche fu mailler puis en fait nada chube begi en plus au niveau fois aide tout à yepi ou be sa begitaki mais qui la mairie yepi et gu wan money fu de samadie wo kuna CCAS moi gu sanya en fait donc au la mairie be giwan aide quand de be giwan moni da de sama i bai sanya fu mai pa chanya moi pigu abi ubuntu bika te u adossier fu passa commission a di mulanga de gu nyanya en fait da ube sabegi tutaki mais ki de gu nyang mo langa kande ni shigishi muso fu beluku da kande situation be a situation fie mo opogonga feshi da kande ya comment en fait ma de di mu
asatu fu ensemble mon meki mo tinge se ficha kwa nya konde wabisa mtakete fu Watafifi ali en fait de feneta ki muja nya konde fusi masaka pampila da efute maye pi kiso molanga abiobu Fojitu ACCAS be proposé be ye puis ça m'a formulé lita ka fanchi de be atelier d'ailleurs con d'ailleurs l'élite qui a franchi l'élite de sommet beau pas de sanidi voilà des règles fois condé manono de naïdoué mon bika de bashi kengi da ilontu on s'habite qui je crois il y a Haïti aliso de beye et puis ça manga so tout de date quoi nya condé en fait il s'habite de what fois condé mate de l'eli d'ailleurs s'habite en plus il s'habite ni franchi da be wan bon sanito dambe ça ubesa begi tout akime kile pocha sande kwa feshi baka bika son sama ikon da de na ifusta wet fois qu'on est da de domen surtout pas été sani bika den situation den social situation en dena afashi da de du pe fu de kon a de surtout kanto ya fu sukunya yande sande da de du me ogi sanya nya konde da be de wan buntu da la mairie se fi mu luku fu mu yepi de CCAS wo comment fu de sa poti de surtout atelier de baka nkate isa taka fansha mo yomo waka freya nya konde en plus yo gwe fustan bo par de sani bika na ni sana tongo de poti de sanya na ni njuka de ski fi de sani da yele taka fansh saf en fait da be wan bon sani me ki de poti dia to de da we begi madame le maire taki me ka pocha sani de baka begi de wo comment vous CCAS mais qui de pocha atelier de baka en place en plus mais qui de poti mo personnel da chube wan begi tout en tant que bénéficiaire we konya we kwa de samaya unga de samaya o me ali we da begi fu de ça y et puis ou situation ça change moi so wa fasi yede indépendant tout taki inaide avant que lok fa pesi anamo te isabi ye leli fu tampo e fu tapo fu de maye pita samatu bika sama ikona mo nya konde étranger kon e ko moya nya konde da ube sa wanita ki wande ube de tampo fu sefi make mo tinga o sefi de takuwe kwa CCAS u hili bi mo iso okay, thank you for